Sweep pen Karbi ang long along vote jok et nang jiu thak chirok to ka sai kidai. APHL sia song along kaching bitu na tumphan kartro. ASC Hamren District Committee pen mithang sai hemlong MLA candidate kapachi thang kicheng. Kardom Karbi prime time long pen ilira singja indi therapy non bertang ton pen arjuik tha. Assam Legislative Assembly election mate MLA election along kadu kavita wood jogdun hurnangji lasolam kapachi hungji aphan sweep cell pen non malom Karbi anglong along chirok to kasai padupon bomlo pasi cell assisting officer Professor Atul Kalita pen kat news aphan pachini Aru ECR ni kitoji Assam Legislative Assembly election mate MLA election a hot kato kawe arata vote jog hunangji sweep cell pen laso putha Karbi anglong arat jasemet 19 dipula pen 18 haragat LA constituency election a hot owiki mi sorlo lapen sarpi sarpu ke doan methang ador kiso nai awut jog nangji non apong MLA election a hot hem pen hong an sorlo tum nangbar si methang ke thenai aja kong kachahar jak jia phan sel asai phu kalita pen chuning ri lapen laso cherok tok asai claim pom lang puta alang li pherang ke phan pachini APHL CMA phu jai ka thara hem difu along theripo ni phai sir cap ani akapre ka songpen APHL se long kaching biduna tumphan karcho non MLA kilik adihu APSL sia song kape hai jia phan binang an araratum ning kang sampen APSL sia song along chingbedun rinti APSL sia phan pa hai pen Karbi arara phan mese na sai ki claim pon sia phan non kaching be miatum aning chipathe pini APSL sia song along kado kawe bang prip diatum chingbedun BJP pen bang pho ASDC pen bang pho Congress pen inut la pen KNA pen bang kethom Ciorma, kodasti ki dogma akama tha kisun kaduka ga etum Karbi solan dwara tundu ina kanin hido kumara party long chiyuk dun si claim gadam si itum Karbi aphan itum Karbi englo long so phan kirai kom kuma akama tha kisun laben di joka matha su bonala bang sok matha kisun onu APS to sia song hanang thegi ASC Tiripia mai pen nangkili ji assembly kilik along kachipati dunjia phan bang phu pang dakdet pen theripo ni phai near cap ajopor ASC Hamren District Committee asai hemalongta kapache thangasai kidinga berta pherangki hundor kropen berta na pale 20 baithalang so LAC baha ASDC asong pen ke sarsing inglenga phansi parjab dun popura pangpu kapache thang arkiang tong methang asai hemalong pen pinang an atir sem kachipi padopon 1986 pen non puan hempre ka pharman kache song ington te pilsi methang kacharia jakong chilong dun de det pusita me aljab thepsi song akimanga teng pen keng kam chejor bomla lasi non akeleji assembly kilik along sita me hempre ka pharman kaljab thep asong mate ASDC aphan mesen award pipen kape haidun bek chia phan ASDC Hamren District Committee amepu ramsing terang pen rata phan kachani pado si yahin pen akahai sarsing Ingleng ASDC candidate aphan bhut jok pen kape hai poni phan chuning ri pon lo ASDC 1986 ani kan pen amhang pathek ponsi nilitum kiram tang 1995 1 April adi same lamdon chitok pon lo MOU department home cap wan lo la pen apar samenon akuta nikan haru suri ni kreasi nikan ingkor 4 November achiklu same ASDC KSA ken se song ban cherab dun si MOS tame lo pachitok pon lo la sipini tum thek pon long lo ASDC tum ke kempon hempre ka hang amule punon sarkar ka chari amule punon nilitum kadogwe Karbiang long lo mate Assam long state long la pen parta Delhi long same government long litum la so ka chisong la pen lo ka chitok la sonon pu same litum ang thek do sita pini Congress la pen BJP tum Karbiang long phan thangnat takewan pon thek pon long le la si chuling ri lo je ASDC candidate akhai sasing leng boy thalang so pen la pen ako dipu pen akhai hemsing tiso ampar dame bukajan pen rajan rongpi la pen hauraghar constituency pen sonrokan to terang
alang tum phan es se hin pen pini press media long samili tum pang dak ponlo la si chuning ri ponlo je ke bang ya por hut es se phan pahai ponlo plute Karbi Anglong adu ya hoi longri long pat la pen ke development kam samili tum claim pon thegi pula so ninge tedo la si Karbi Anglong arat kadu ban same akahai sarsing leng aphan bhut jokane pahai pon je phan chuning ri ponigla kardo Number 25 Nilif constituency kaparlo wo phongrongpi borjan arong Robin tokbi apran kidam aputhak theri niphai sirke pani hamphang asong lapen rong arada tumpen phirang kya mai ke pha kedam tang theri niphai ke thomaning ve alam ki mate wo phongrongpi borjan arong amika Robin tokbi apran kedam joi aputhak hamphang asong lapen rong arada tumpen pini phirang kya mai ke pha alang litum pen pherang ke ame kapide ponalong kaningje ponke forest department lapen sarkar atupen kalitang Robin tokbi achol lapen asumar bang plia tuma phan lang nangji osomar bang plia tuma phan lo kapachali awar sai iponangji lapen bang ke thom jel ke thap thora tuma phan lo serak nangji lapen kalitang Robin tokbi apran ke dampen kapamo tekang achol lapen asumar bang plia tu jo pedap ane om ke chokijun aphan theidum akapara chitong nanglo nili phan ke apakta na indat pia bang veng telo pia bang velo nili tungke kiduk det aso kiduk det ada tapo asin nili ge so mar bang plita bihek hak lang nut dak che jar machot pon dak ta wilang po la sinili tum han government pen tanang rafek nang ko so mar phan school pachali je phan nili ge thek forest department lapen sarkar pen thanga kera pipe lapen alang litum ke jong ateng patun che pulote kati sawang deng sitame sotak pen deng pona ko popusi nilip syc rup sing phangcho ksya edition lekhe kuc pen joyson terang ksa koilamati aro amepu rafael terang vlc dorsing tisolapen wopong rong pia rong asar soi rong pia tumpen katini thela pen laga ronrei businil tum hamphanga song lapen hamphanga song lapen tum dag rong asar toni tum lang tum phan pinrem pon lo lasel bang so apran ke dam jui chot lapukali lang labang so apran ke dam malong lasa case number lahelo case number pa bon labang so case tame pini pena bang bong police some investigation ji police men pachini lasel bang so case ka investigation long rong asara tum kiduk da tum alang litum phan adai ga pin ben kine pon thaberat la pukini litum proin thai the la selang litum kangsa long arona teng damnang ji la pelang tum sai piminang ji puni tum hamphanga song la pen rong asar tum pen tum khamkhe la pen ba so lam bang tum klar dak pen pachini pon lo la sela bang so ni tum pudam je bang ke apran ke dam joi Robin tokbi la bang so long kupi posi apran dam nang joi loma laga lang litum rangers tame mathanang ji athela bang solong bang ke reserve forest ar losi labang sorong do tanglo bala reserve along si henglohan churidam lo pusame alang letum khola bang apranan bang ene de nangji athe labang sorong along forest atum bang pen lada ke reserve lo henglohan joinam stame a system do lapen aron alo do kolang letum kithan megawe lapen awareness campaign pipe labang letum ranger bang stame labang ke henu lapen sodak pen sainai punitum polo la pen pinrem polo incident along alang li sachin tok bi pinut aprandam juilo labang so apran ke dam jui along sitame risim kang tang kelong pon la bang ke nelitum hamphang song la pen rong asar la pen ladak kachitong arado an pen nelitum kroi krei mate nelitum pinrem pon lo labang so long hem kang sam kache thap do nang akorte bang thom do khala bang hem kang sam kache thap do nang akorte bang thom phan prap jin pen lo serak nang ji kana jok dak alang li hem asomar bang pido alang li tuma phan bang sarkar ben non mat ki charli long ki cho ki jun ki naing ka du ka wis kan sarkar ben kilang nang ji phani li tum hamphang la pen song don la pen dak rong asar la pen rong atum pen chuning ri pon lo la pen ke labang su along alang li ki thitang alang li aprandam jui pen sitame alang li phan ki pa bon pon akes bang thirik meme lasi labang su dak rong arlo kiri tarli pasai nang ki teng ji Rajendra Rongpia Mithanga Hemalong Thiripu ni Phaisir ke pani ada por phai ke papor malong phirangki apha ning arlolam ka chithana berta phirangki Bisnu Lekthi pen berta rang pale Yesi songja ke thege ding tum phan chore iglo non ki baki Bidhan Sabha election along Niliphan Bukajan along Ripen FDC Farman ki thodo phanil phara warsai na pilo Laso Posineli
นี่เลยส่งจะจีโปรเจกต์ปีกันดูเวทีพันธะนี่เลยจะรอเลยทอดโลแล้วเป็นบางทีละอันนั้นนี่กิดิ้งนี่เลย ESDC กัสซอนเซ่กับโบเช่กับสลอกกับสลิงลงนั่งกับเชรับดุนกัดดูกับพี่อาจีโปรเจกต์ปีตุมพันโดนรับตุมพันอันตะนี่เลยโจรโลปีนี้alang litum nang kecerap tu na join si nili la buka jana hawaralong ESDC pangtang akam nili claim peg lo la pen ke pini ESDC asong buka jana hawar isi ingtang jing asong ason manlong lo la pose alang litum so rara phananta nili choro parlo pen pini apor kachidana por la pose la bangso kachidan haina ji labang sa kachidana long la sidili ka du ka vera phan antame kachara ponthulogi kachito ponthulogi phansi neli alang tum kadu phan chone ri thulo labang sa kachidana long yosi neli haidun chitlu pulutangte neli tum party hin pen ke mangkam do anstame neli pachunji an partame neli jongjong ahin pen ke mathapon asona sona kaching thu la pen akimia kamalam neli paplei poti isi kedung akhirnya dopo. La anak kenang sodak kamalam kopisi non kedo bawang council itu ba kongres kopisi klaim kerja. La bagi Karbi yang long ratu pini ke karju nangi apolo. Nili kini lada kabangke ESDC hin pen le klaim kerja klaim bangri. BJP non kongres non National Party Puamat la tuma ka high command ang ding do ang song high command phan ka chipiria joy ne la ke long ta kam ta lang litung klaim high he. Klaim hai he dari yo ini pini Karbi yang long ratung cepat duk nak lo. UPD tum labang so lamdong kasih don det dia pan bang Faruk sose tinang lo. La so aki tidak panah hok deh lo. Lapu sana bang kecok si. Nilitum ESDC hin pen MOU kasih to aprang ta ESDC tum ta bang toxic ke bak armu kene afran ke nam do. La so si to kota non kelong tang aja kong ting pen council klaim pa meme. Pacirui rong aja. Labang kacok si, kelong tang ya kong ke iriding si dunang po, anso siya kong sa ilitong wanang po. Manja habar moheng di jua ikoi number 2 sona sing ing tika thar arong long there ni phai sir kep ani tili hini ra chiti mapor malompen men tumon arwi ki thia jok hemrit lapen biri bithum kana hok duna berta nangle. Manja ahawar angkang men tomon arwe ke thepar pik ajok mohan dijua iko ingti number 2 sonasing ingti kathar arongalok biri bithung kana hok lapen ong dunga hemarit tomon kejab ajok pinang ana hem kiruta dolo jaseme pen don phoso se hem tunatum ke do thaya be pin anlukusi birta longdum kisung ke porara tuma phan ke theke dinga tumpen kerap ke pajir wek chia phan kachning ri pado ching hon ek sa yam rong hang tuliram rong hang phanta kichun ingji ke len lo jo abdo ka be phan rong kichun ingji ke nili te am pini apor tumon orbe penamat em abdo ka be ang ton anta ade pino do thai ma velo ning be anta la abdo ka be ang ton anta velo yo pon lablo em ting chat nam anta sapta tumon pon lablo heng no lablo ting ki mi si ni che nam anta Asinang itu makan akhirat kecuning ri ke lehan lo ning dia enta do thai wi ang tu na ta thai wi so mar pen to lan de lo ni di ka sa no to he pa de chili ya tumon ke the aherai ke the pen ni tum hem same ja em tumon jam rai lo ni tuman ta do thai be tin lo okay ya hem ta an si ni tuman long ra bi cha hang na han lo non malom so por phan berta mong ton posina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ o ek sabun penjang thunang pitha karena bordo jima abe ek detni o ek light abordo ek jima ako sekolah bega sonlong ek jima ola bang abe dat jibon ni nang linai tolote hikian dan nang kok jibon
ai tema hithian ke dam jita ka helo bhara le ador ke sono nante e oi Pila oi. konat akola dalong lorong khelana long ajata hormuta kelong lap jike Bai oi. Inje Phangchu Enterprise dak rong khilana hithi aru sidolomati oi. Nang ta kya ja le nang ji sita long epo. Kalang lo. Nang litum ladak hemalong kinang sot or homu penching lo. Kitab buhi, gift items, electrical item, kitchenware, ason hormu anta long ponji. Kasi humrik non MS Phangchu Stationery pen non puthot akimi kangpu ponthu je Phangchu Enterprise akulat Difu Manja Road Rongkhelan lapen Jorsongasong Road Difu. Sera production pen kason se pon puthot ilitum thek pon long da prang po ke thoma kimi video album sing bedolang manam Judam tanga sengkan rong aje aklamalong lika cithana lampen Sengwe dobel lang pula bang so video album along chipal jana bang pubang pilake Joyram de lapen hun milikram sapi lunse pilake SE kathar lapen nituti mumpi music lake horen tokbi the bang so video album bang ke there po chiklo iru yang bong paklang pompo Adun tu licho boche po video album stami klang dapo lebang so video album along sipajan bangku bang pilake hun mili teron pilapen joyram be lunse pilake prem terang lapen nituti mumpi ikayar jai reli pe manangbo kloplenga son reli do vernangbo nare dare dare nare dare lapen kopai kemi po video album sitami thek pon long daprang po lebang so video album along ciparjan bang pu bang pilake kiron ing tipi lapen joyram be Lunse polonse pilake sonjet ronghang lapen ong putok bipi music lake horen tokbi lake thoma video album sitami share production a YouTube channel along tip aklang ponpo lasi kilang dunji aphan share production YouTube channel subscribe don't ignore Dehino mope puthor berta longang thulo. Karbi Anglong District Bodo Tumpen Patirpi Ponsi 7 Annual Conference All Assam Dularai Gudi Betro Afat Nithom Ajai Mek Thirpo ni Phaisir Kepani Mesen Pen Kapajut Pona Berta Pherangki Rustom Tok Bipen Berta Napale. Karbi Anglong District Bodo Tumpen Patirpi Ponsi Phuloni Silpo Khori Pathua Klamalong Nithom Apharma 7 Annual Conference All Assam Dularai Gudi Betro Afat Pamanpon Laso Ajai Mek Mesen Pen Kapachun Chiaphan President MAC Mate Dipu LBJP MLA Candidate Dorsing Ronghang Working President Region Posumotari Lapen General Secretary Laken Posumotari Tumpensi Laso Asai Mesen Pen Pachun Ponlo Nithom Ajai Mek Kapachut Arni Rat Ame Pialong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Biaton Chetong Dosi Aliralom Hidun Yobar Moy Langhin Bathai Puja Taro Moy attend Guru Sutadun Matise Aro Mure Bondhu Pramod Boro Damariya tat তেখেতৰ আহিছে আমি লগ পাইছো কিন্তু তাত পূজাটো ফুলতে পূজা কৰে কিন্তু আজি এই পূজাটো আমাৰ কাৰ্বি বিলাক সৰক পূজা এই সৰক পূজা আমি বলিদান দিম ঠিক তেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ইয়াত বলিদান দিয়ে বুলি কৈছে
মানে কাৰ্বি চৰক পূজা আৰু এইটো বাথৌ পূজাটো একে পূজা কৰিছে তাতো গাহৰি কাটে গাহৰি বলিদান দিয়ে তাৰপিছত চৰাই দিয়ে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াৰ আপোনালোকৰ চৰাই দিয়ে সন্মানীয় ৰাইজসকল আমাৰ নিজৰ ধৰ্ম এইটো পাহৰিব নালাগে পৰম্পৰা পৰা যিটো চলি আহিছে আৰু আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা সেইটো আপোনালোকৰ বাথৌ পূজাটো যাতে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যি সহায় কৰিব লাগিব যিমান সহায় কৰিব লাগে আমি টিম কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰা বা কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা মই সহায় কৰিবলৈ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ সময়মতে দিনমতে চব হৈ আহিলোঁ আৰু আজিৰ যিটো মুকলি সভা এই মুকলি সভাত আমি যাক বিচাৰিছোঁ মাননীয় চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তুলিৰাম ৰংহাং কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু লগতে ডিফু সমষ্টিৰ মাননীয় লোকসভা সমষ্টিৰ MP হৰেণ সিং বে আৰু লগতে এই সমষ্টিৰে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ এজন সদস্য মাননীয় দৰসিং ৰংহাং তেখেতসকলে আজিৰ এই মুকলি সভাত আহি আমাক যি ধৰণে উৎসাহ আৰু আমাৰ লগত যি পৰম্পৰা আমাৰ অঞ্চলৰ বড়োসকলৰ বড়ো ধৰ্মৰ বাথৌ ধৰ্মৰ প্ৰতি যি আমাক উৎসাহ দিলে আমাক বড়োসকলৰ লগত যেনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰে কাম কৰি বাথৌ ধৰ্মক আগবঢ়াই লোৱাত যেনেকৈ আমাক সহায় কৰিম বুলি আশ্বাস দিলে Bogajan subdivision ka parlu borpathar long thirpo sirkep ani lak lagatangkan nebdun long pusi nilitumalong bertanang pale Birta kelong ateng pen gulaghat asar pawan Kumar Sharma pu inut abang pu pensi lak trokep atangka aljepen nebdunong tangka kewan abang pu dimapur pensi kewang apen himadri pu AS09C2272 abas alu pensi laso atangka nebdunong Prime time birta kala 5 second ton peglo domi thagmi krorang thur